2, 3, 4. O, ruka me boli. Hajde opet. Ne vjerujem da nas je naterao da radimo sklekove. On dolazi u našu kuću i nama naređuje. Napusti razgovor. U suprotnom 20 sklekova. Još jednom, hajde još jednom. 1, 2, 3, 4. Da pričamo o pravilima. Derišta, dozvoljavam da mi se obratite. Ne morate tako da nas nazivate. Svi ćete vi biti derišta, dok ne dobijete disciplinu, razumete? Jasno, Razumemo. gospodine. Pravilo 1. Odgovarajte da, gospodine. Da, gospodine. Ne čujem vas glasnije. Da, gospodine. Kako ti je ime, kadetu? Gina? Jel ti maca pojela jezik glasnije? Gina, gospodine? Ne čujem ti glas, kadetu Ginny.